Halo good people, buat kalian yang semua sudah nonton video ini, jangan lupa subscribe ya guys. Karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalau kalian tekan subscribe. Yap, tekan tombol subscribe warna merah di bawah. Ya, tekan lagi, aku tunggu. 1, 2, 3, tekan subscribe. Ya, terima kasih. Proses penutupan payung di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Itulah saudara-saudara proses penutupan payung di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.